Expiration date-nya kapan? Kok diambil om? Expiration date-nya kapan? Beli gua. Hah? Anjing ngapain lu? Takut jadi keranjang kuning. Takut sama takut. Habis om, saya dagang di sini om. Gak pernah masuk duitnya di mana. Halo, Bikin kopi. yang dijual soft tank. Wah, dijualan. Tadi banyak askar ini lagi habis, ntar mau dijual. Beng-beng ada minuman nih, Bang. Ada. Tolong bikinin ya. Mau apa? Ayo, mau bikinin Apa, bisa. Bang? Pop ice. Kau nggak jualan? Mau. Pop ice, pop ice. Mau, ayo. Jangan. Tapi gula, jangan kalau kata saya mah gula terlalu ini ya. Ini susu whey mau, susu whey. Hah? Susu whey. Kamu ke? Thank you. Kami ada. Hah? Ada. Wah, tenang. Wih. Wah, kemana nih?